Malore soifua whatalwhatu le amatanga le nei vai aso i se whapoponga foi o talafou le radio Samoa mai Australia. O le polo inga a le whamsinonga i le poana po o tau fia i le uni mai le whaia o soro te e le so ina wale manuia tala noanga sa whaia le Sydney Trains. Whai maida nai news wa tau fia uni o tangata whai ngā ruenga i au nanga ia o na toi whaatino nisi soro te e i le mai au tala noanga i te tongi ma le whai ngā mālua New South Wales wa le tau nuu i se tasi. Whai maida Premier New South Wales Chris Minns e le mawhai na ia tari i oe i mana onga o le uni ai te ena isi tarosanga mai tau si mai isi tangata whai ngā ruenga. O le popolenga la ne ia afia au aunanga tau trains i le anga ia tu le kiwisi masi ma wa ave ia le Transport for New South Wales le uni lea le Rail, Tram and Bus Union i le whamsinonga e tau mawhaia i e poloka nisi te e ono whaia. Na whamatu ua nei le pōna pō le whamsinonga le Federal Court se polo inga e whaasaio na toi whaia ni te e. O whae role le fio le uni i le whae unga ma le whamsinonga ma o lātou tā wai o le whaalau i roa whaalau wai tele e le Premier o le whaamataranga e whaapea ua whaingata ia ona ioe ona o le sira i isi au nanga ai umane fola le ave le uni le whamsinonga wa whaamawina i se aso au pito whaamaina lea mo le vanga whaupwhai le Labour i New South Wales. Ma o se oso whainga fo i lea i tangata whainga ruenga uma i se tete o Ausitalia. O whaalau roa no whanga au pito i tele i aisori ngā tū la whono e whaatino e talabou i Queenslandi a o sauni aile whai ngā mālo i le stete e whaapasia nisi o suinga e una i aile whai au whaasalanga e o ngā atu mō tupulanga talabou e whaamaonia le soria o tū la whono. O le Premier David Crisafulli na ia tā ua e le o le ngā inga muri le e whaia e pesoso ne ia whaititia le nei whaafitauli i sori ngā tū la whono a talabou i le stete. Whai mele minister whia ngai mu whaamsinonga o talabou o Laura Gerber a mata mai Cairns a ngai Coolangatta o Brisbane i Pilawela wa matua i whia ngai community ma whaafitauri i le mata upule nei ma wa whaamatu ua i nei e le whainga māloa le stete no fuanga o loo toa tele eile au solu tū la whono o le tu i mātua o le stete o loo mua la lata atu iei ma le whae tu o Townsville o Logan Lacey whae tu o loo whaamawina to o tere ai fo isi whaapea ma South Brisbane. O le ngai inga lea le whainga mālo i tū la whono, the Making Queensland Safer Laws, o loo te te e fo iei nisi, e meisa i rātou e tere le sira fia i mata upu tū la whono, ma le saunga le mō tamaiti. E mai a rātou, o le ātū tū muai no fuanga whaasala, ma whaatua iei mga ruenga le whaamsinonga. Whai mai te vanga whaupwhaere reiba, o tū la whono i e tau whaapasia, wa whainga tā tele, ma ua whaatutope. E iei whainga whaona pō nei wha teknolosi, wa whao ngā i le toe waia ina, o se tasi awala pisi sini, ma wa whao moe a wha saunga le mui nai, le avaengo le ala tele mo aveta avale uia. Whai mai te ala taiba, sa ngā ruera au whai ngā ruenga le whaare leia, o le Western Distributor, o se tasi o awala pisi le ai, le efeso o ta iei le tu i se sifo le ala lau papatele i sini, le Sydney Harbour Bridge. O mea po e ata fōu o le a whao ngā i ia whainga wha teknolosi, o le a tauina i tangata o whaatuntun wina traffic, po wheo inga i le ala tele, traffic controllers, po o whea tonu waenga o awala lo tutupo i wha lave, ma ini nai se kone e mawhaino rātou whaairo ai lea whaalavelave i abeta avale, whaonga ai whaairo i lea la tele, ai mai se abeta avale o la ratatu i no fuanga o tupu ai whaalavelave. Wa tā ua fo i le toi whainga wa iei nei, no winga le avave ai whio inga ta avale mana o mia, mō se whesosoani se whaalavelave, o le whainga lava fo i lea tasi o lo whaonga i le awala le M4 i sini lava. O iei tu e ngā whailo e whao ngā i lea whainga fōu, e mawhaina tau fia ini whaalavelave te tele o no tūlai mai, a wale a wawa na whailo atu isi ni mga ala, ma ave ta avale i a wha mamau ese mai se no fuanga o lo o tupu ai se whaalavelave. Pai maina minister o awala i sini, John Graham, o awala whaapea lea whaingoa Smart Roads, e ono whaititi eira o whai o tangata maririu i runga o ala te tele. Wa whaamaunia mai wa mariu le awata avale, o se ta avale nā ngā iane le awala i New South Wales le i awhale ono le pepena nafi, ina ua taia i le whaata i lumola na ta avale i se aitema na whiki ane, mai se caravan, sa toso ane le isi pito le awala i Griffin Way i Geelong.
O le whaamtalanga leo e fōringo le aitema le ana tai ai le whaata I lumo le taavale ma a fiaisi ave taavale whasa furu iwa tausanga mai Canberra ma a fiailo na ulu. Na mariwa I lava le no fuanga le au le I taunu watu le sosoani whaapavave ai le iei nis tangata na mananu ai le whaalawilave se ibanga nasa tina e whasu walu tausanga ma nei te to olua se furu ono ma se furu tolu tausanga le mātitua na whai maranga whaatasiane ma le ua maliu na ave atu le whare mai Canberra mo tong fitinga ono le whaate ia I le whaalawilave. Whai mai le 7 News o le isi adi e tolu se furu lua tausanga le ana toso inana le caravan e peona ta ua sa ave fo I le whare mai mo le whai o siaki. O lo o wha awau so e ngā neo ma tāru sa ngaina ni se si da fia ni whaamtaranga I lea whalamrawe I a whesota iane. Tala muni, e ono whaasa haina le toi whai o ni solo te e tawhatafa ane o mani malu tāpuai I Victoria I le mai au le oso whainga I le malu o Adas Israel Synagogue I Merepone le Western Wai. Whai mai oro iro nei e le whai ngā mānoa le stete, pe wala ngā tatau na whaasa tangata mai le whai o ni te e whafuane o no fuanga tāpuai. O le afi na sasawane le manumalu leo le community o tangata Israelu I lea whaetu wa whaawau pe Yesu e suenga. Pai mai le palamia o stadi e se whaatana noanga I runga le televise wa manino o whainga whaatupu whaalawelawe o se tasi leo tau mo whainga ia whaatupu le whewhe le community mai whaapea umalama leo se whainga leo whaia I le manumalu tā pua I e peona tā ua. E uidai le o whaamawina alo ia lea ngā yoinga o se whainga whaatupu whaalawelawe mo le teminei pe tai ua whaatana noa I le so lea mata upo le vanga o whengai masu suenga whaapea le stete o Victoria. O le whai unga le vai aso na fora ai le whainga māroa Australia le 2.5 miliona wā wanoane mō tūranga tau le puipuinga mō community I o tangata Israelu ma le wha popo le isi tōru spururua tesi ma le 5 miliona o le episosoani I to tonu o le se furu vanu māsina o lumanai. O ana na fo ina fora ai le whainga māloa New South Wales o lo sira fo I awanoa o le sui o le tūra whono I le mata upula vale tasi ina wawa ia soro te e tangata sa whai e se tasi o manu tā puai I sini I lea solulu na te nei. Tala nare veiti o sa momo le amatanga le nei vai aso.